pau pizari. Citizenship Amendment Bill listing tara taruk na Manipur ki miyam da karishu sokhaloi lamdam ase yalhomi kanana bagidamata bill ama pass tawnana basem thare haina Chief Minister N Biren haikre. National Social Assistance Program Scheme ki makha the Public Financial Management System sizinaduna miyam da pension fanghanna ba Chief Minister na ngasi launch tawkre. Amadi Manipur dagi karigumba film amada the National Sports University hongbuki wafam leite haina University STG Registrar K Radha Kumar na phongdokre. Kurumzari meeting tabiri sing taram nuksari pau santok na pizari. Citizenship Amendment Bill listing ani tara taruk na Manipur gi miyam da karishu sokhaloi amaromda lamdam asigi oina dialhomi sing kanana bagidamaktasu bill ama pass tawnana ba sarkar asina sem sare haina Chief Minister N Biren ngasi maha ke secretarial Conference Hall da pangthokpa thoram ama loiraba matungda pangmuisingga unabada phongdokre. Chief Minister na makhata na haikibada Citizenship Amendment Bill listing ni tara taruk asidi Assam khaktagi oina Supreme Court amadi Central Government na directive pirakpa bill amani amaromda Manipur gi oina di yalhomi kanana ba pass tawgadoriba bill asina punamak konsingadaba maramna Citizenship Amendment Bill na karishu sokhaloi haiki. Citizenship issues is purely in Assam. It is the directive from the Supreme Court, Honorable Supreme Court, and a decision of the central government. And Manipur is nothing to do with this. And in Manipur, we should not be offered aid. The state government is going to pass a bill to protect the Manipuri peoples, indigenous people, and everything will be covered by that act. And nothing to worry for the state government. We will stand for the people of the state. Amaromda Imphal City Mayol Magdada Ainaya da Mamong da Changlakpa Miyoy kaya layrakpa asi lamdam asigi misingi khut yawrakpanani masi akan bamong da yaningde government asi lakpadagi ngasi fawda tongan ba Ainaya da na Changlakpa Miyoy sing fadu na jail da thamkhrei makhatana illegal migrants sing changlakpa thingdana ba thabak paikhatli makhoi bu changlakpa da mateng pangsinduna asaba che chang sing sem saba myo sing muri amadi ziri da fagatpa laikhre issue ase da politicalize tawbiganu mase state amadi national security ga mari leinaba posak oibana state government na lumna lawduna thabak makhatana su paikhatkani haiki. Many gangs who were using the printing of the duplicate Aadhaar card also arrested at Jerivam, at More, and yesterday also. So we will continue, and someone is trying to blame such kind of operation which is taken up by the state police is targeting to some groups. That is totally senseless, totally baseless. We are trying to find out the culprit. We are finding the culprit. It shows that where the culprits were, who involved. So please don't politicalize such issue. It is purely for the state security. It is purely for the national security. We have identified, and some is already in the jail, around 36, and yesterday was 8, so 9. So we are going on, and we will continue. Okay. National Social Assistance Program Scheme gi makhada Public Financial Management System sizinaduna miyam da pension fanghanna ba Chief Minister na launch tawkre. Chief Minister gi Secretariat Conference Hall da launch tawgi thoramadu da Social Welfare Minister Nemsakib Gen, Minister of RD, Government of India gi Special Secretary amasung Finance Advisor Zaidib Govind, Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu amadi Ministry of RD, Government of India gi Chief Economic Advisor Sudhakar Shukla na singbana athoiba michunglen sing oina saruk yakhe. Minister Nemsakib Gen na makhata na phongdokhibada Social Welfare Department na paikhatliba tongan ba pension scheme sing nauna reform tawduna miyam da awaba pidaba mawongda pension gi khudong saba sing fanghanna ba thaba paikhatlagani haiki. Chief Minister N Birena ahal oiraba miyoi singbui kai khumnaba utpa haibasi lengak asigi tangai fadaba thodang nei miyoi lak anirong gi mathakta pension phangba yabagi list leire adumakpu miyoi lising humpurom tamak pension gi khudong saba fangnei awat pa sing pension gi khudong saba pinana bagi damak Central Government tagi ahen ba fund sing pibi na ba haijakre ngasi hangdokliba anaba pension pibagi system asina ahal singda awaba kaya mayuk naramba adu kokon bangam lagani pensioner singda rupe
कार्ड सिंह पीनबा बैंक सिंह नकन होटनरी मसी लोइरबदि युम दा पेंशन की खुदोंसाब सिंह फंगनबा ngamlagani बैंक लाइतबा मफम सिंह गी ओइना बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सिजनदुना पेंशन की सेंफम सिंह युम दा यौहन्नबगी थबकसु पाइखतनबा होटनरी हाइखे पेंसिल में फंगना होना की पैसा लाएगा लातेगा बैंक चलगा लेप खोप तब मैम मधुसु खर कई फरने बैंक अखोन गवर्नमेंट कंसर्न होबसी बैंक अकाउंट हाफ्रगा बैंक अकाउंट चत गमजदब 100% डीपीटी से डायरेक्ट ट्रांसफर से तौर अखोन हजी रुपे कार्ड अखोई इशू तौनब बैंक खुद कन्न होनरी रुपे कार्ड है बैंक यौदब जगह बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की थ्रू द स्पोर्ट चलकान अखोई चिंगनब कनो पुबीरकान पैसा कायथोगा डोर स्टेप डिलीवरी सेम तौगदब बैंक लेब जगह रुपे कार्ड इशू तौरकान मोई होम डिलीवरी तौनब बैंक यौदब जगह सिंगदना अखोई हुजिकी अखोई कॉरेस्पोंडेंट सिंगसे सिनरकान डोर टू डोर डिलीवरी तौनब होनब अदुगी स्कीम दुने मणिपुर करीगुम फिबम अमतदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होंबगी वाफम लेते हाइना यूनिवर्सिटी असिगी रजिस्ट्रार के राधा कुमार फोंदोखरे ngasi खुमलापाक्ता लेबा मणिपुर ओलंपिक भवन दा पामिसिंगा उनबदा महागना मखा ताना फोंदोखिबदा यूनिवर्सिटी अमा हाइबसी एक अमगी मखादा लिंगदबनी मणिपुर गी ओइनासु नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा पार्लियामेंटा एक ओइना पास तौदुना लेबन नत्री एक अदुदा यावरिबा प्रोविजन सिंगी मतुंग इना यूनिवर्सिटी असि रन तौगदौरिबनी हौजिकमकी ओइना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असि तंगाई फदना सोसाइटी रजिस्ट्रार बॉडी अमा ओइना NSU सोसाइटी हाइदुना थबक तौदुना लेरिबनी यूनिवर्सिटी असि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर ना 7 M of लिसिंगनी तरा तरेटनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करीगुम्बा फिबम अमतदा मणिपुरदगी होंबगी वाफम लेते आउटलाइन कैंपस ओइना अतोप स्टेट खरद लेबदी याय मेन सेंटर दी मणिपुरदा ओइगनी मस्तिगिदमक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की मिटिंग मखादा कोलकाता बेस तौबा हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ना फेंसिंग की थबकसु हौरे हौजे यूनिवर्सिटी असिदा बैडमिंटन वॉलीबॉल यावना तोंगान तोंगान बा फैकल्टी मरी नसु ताकपी तमिबगी थबक तौरी हाइना फोंदोखी मेन कहीं कहीं लोन लेरगा असोमदा आउटलाइन कैंपस डिप्टी रजिस्ट्रार गुम्बा डिप्टी कंट्रोलर गुम्बा डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर गुम्बा डिप्टी लाइब्रेरियन गुम्बा अदुम्बा मैम सी लाकदो माले अदो बट अखरी मसाई कहीं से होंदोखिबगी वाफम दि लेते मरमदि दिस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अखरी मणिपुर गवर्नमेंट मसीगी दमकता 325 acres of land Pire. National Sports University is through an act Lakadabuni act is not yet passed. It is likely to be passed in the monsoon session or any other session of the Parliament. And in the absence of the act, an ordinance is likely to come out. Ordinance kanula agadi. Madam the any university is a statutory body or kadona. And the statutory once it becomes a statutory body, government na mo na peer kadosi grant ni as far the provisions of genuine financial rules. JFR ki matungina rutorga autonomous body mo ina function torkadona. Right now it is functioning as a society, which is a registered body under the Societies Registration Act. Sigi makhada ni eno thamjagri पालिबा सरकार असिना मियांग पुन्ना चटमिनरी हाइबदु गो टू विलेज मिशन असिना मयेक सेंगना ताकले हाइना कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्याम नंगसी लिलोंग सजिंग कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा गो टू विलेज मिशन की थोरम दा हाइख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल वेस्ट न सिंदुना पांगथोकिबा थोरम मदुदा महूत की सेक्रेटरी एम जोय महूत की डायरेक्टर एन गित कुमार लिलोंग नगर पंचायत की चेयरपर्सन लालमणि वाइस चेयरपर्सन अमदी काउंसिलर ग्यासु सरुक याखी डिपार्टमेंट कुन निपान सरुक यादुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा महिरोई सिंगदा लेमना लाइरिक यंथोखे मिमान अद्रब सिंगदा व्हील चेयर अमदी गैस कनेक्शन लेट्रब मियोय सिंगदा गैस यंथोखे हाउसिंग फॉर ऑल की बेनिफिशियरी सिंगदसु बैंक की खुथांगदा फंगदब सेंफम सिंग यंथोखी मिनिस्टर कराम श्यामना सरकार असना पाइखलक्लिबा खोंथांग असि अफबा खोंथांगनी मसिदा मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइखे साफुमें से फंगौनदबगी तंजाबु फंगौनदबगी वखलोनी अदुगी मतरता अकोइना मरुइना स्कीम सिना लाको कांदा अखोई रांदी तौरीबसे पुक्सेल पी अइनोंद वोट पीद्रगी खुदोंग जावते पिनिंगदबगी वखलोन से लइए अदो वोट को विलेज लाको कांदगी अदुमबगी वखलोन दो लोई मांगरने ओली मणिपुर की काचिन गोया तुंगा सरकार पाइबा मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह इलेक्टेड मेंबर सिंह कोई सब सत्तना प्रजा की प्रॉब्लम करिनो न थीरगदी
अवाब मैम उब खब प्रजा की चाथूं से अखोई राम की तौम थोते पॉलिटिक्स सानबम थोते प्रजा की लेबने है वाखलों से फाउंगने Go to Village Mission ngasi sutongan tongan mafam singda Minister MLA amadi mari leinaba official singna saruk yaduna pangthokre lamlai kendrigi oina sekta makha community hall da kendrigi MLA KHH Biren Zilla Parishad member amadi upapradhan saruk yaduna pangthokhi thorum aduda sekta pungdongbam lawsangkhong amadi huidrom na chingba khul kaya dagi mioi sing lak tuna saruk yakhi department kun henbagi official singna praja singna tongan tongan ba scheme singi makha da kanaba phanganki MLA KHH Biren ga Biren na Go to Village Mission asina praja kaya da haktheng nana kanaba khudak ta piba ngamle praja gi sakthong da rasniti tawbiga nu haiki Chief Minister Sri Virena Haudorok Kungang Jasaiba program masi maki masigi wakhalola se akoi panamana sogat pim thoi Manipur gi praja panamangna amade isamangna so hairibus kimse dokimatik thawayawna sogat sei asigumba baro sarkar na phajab hajakra bas kim kaya Maruina always pencil loisino masida politicalized udana alloeraba kayada always pencil pidadana naha oiba kayana phangaga leramba lukhrabi kayana magi phangum thopa phangoi ya phangum thopa do politicalized tawriraga akoida vote pi natraga pd haibagi miyeng da phangdadana leramba kayado madu pomna maktonga sidi akoi mafam asida akoi athapa office ta porompata aduga atai athapa office ta satragaso mafam asida ariba office nga se loina mak lakpirabanina mafam asta adugumbagi khudong saba kaya phange Wangjing Tentha Kendrigi Oinasu District Administration Thobal Nasinduna Texam Mayai Laikai Community Hall da Go to Village Mission Kendrigi MLA P Brozen Thobal District ki BJP gi President L Deben yauna mari leinaba official singna saruk yaduna pangthokre Department kun mari gi stall hangdoktuna miyam da scheme kaya gi maramda khanghan baga loinana khudong sab sing pikhi beneficiary singna tongan ba scheme singa mari leinaba card singsu yenthokhe MLA Brozen na scheme asi praja singda kana bapiba afaba makhal gi scheme amani Makata na supay kat na ba ako nakigani haiki. Makata, ikoy kunggang satsi hay ba go to village hay ba mission sa ikoy makam sa pangkoy. Masya praja miyam suyam na haraw na sigumba hana umang na muto way kita ba sa ikoy. Ay ba lamdam sila torong pa sila miyam puno magsitok na masi official miyam puno magsumatang sana yung pinata na program siya. Kasi na pangkoy sigumba program may pako program mani hay na tamjagin. Go to Village Mission District Administration Bisnupur gi makhada Ningthaukhong Municipal Council na sinduna Ningthaukhong Bazar Community Hall amadi Public Park ta pangthokre thoramadu da Bisnupur gi DC Pawan Yadav STO Bisnupur Ningthaukhong Municipal Council gi Chairperson BJP Manipur Pradesh ke State Executive Member yauna mari leinaba official gyana saruk yakhi Ningthaukhong Municipal Council gi tongan ba ward singi mioi kyada scheme kaya gi makhada kanaba sing phangankhe Churachandpur District ki Kangbai Subdivision ki manung sanba Khoirenta Khumandasu Go to Village Mission pangthokhe District Administration Churachandpur na sinduna pangthokhi ba thoram aduda sarkar gi department kaya na piri ba kana ba sing phangankhe thoram aduda Kangbai Subdivision gi SDO yauna Khoirenta Khuman gi chief amadi atai official sing su saruk yakhi District Administration Technopal na susinduna Moregi Namkhai Bheng da Leiba Community Hall da su Go to Village Mission pangthokhe thoramadu da District Council Sandel gi Executive Member T Zangkhongam Moregi Adeshi and Bangkim More Commando gi TS Thomas na chingba mioi sing su saruk yakhe scheme kaya gi makha da department ki mioi singna praja sing da kanaba phangankhe Singai Kendrigi Manung Sanba Fali Community Holda Kendrigi MLA Khasim Bashum Amadi District Administration gi Makok Thombo Official Sing Saruk Yakhe tongan ba scheme sing gi makha da praja sing da kana ba pikhi BJP na sasan taurakpadagi Bharat ta petrol diesel amadi atai potlam kaya gi mamal leptana hengalakpabu yaning na bafungdoktuna Youth Congress amadi NSU gi volunteer singna BT Rota Laiba Congress Bhavan gi get ta protest tawkhre Youth Congress ki Subhasna Food Security gi makhada tha gi phangpham thokpa polam sing tha mari pharaba phawba yenthokta na laiba si karigino sarkar gi thawong asi yaning de haike Youth Congress ki President Amir Hussain na BJP sarkar gi mayok ta lepa leitana khongjang changshin khigani haike
ꯀꯂꯄꯗ ꯃꯔꯝꯒ price hike ꯑꯗꯒꯤ petrol ꯑꯃꯗꯤ diesel ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ petrol ꯑꯃꯗꯤ diesel ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ BJPꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯞꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ Manipur kainaba Bharat Sarkar na hotnaraklavadi Shiv Sena Manipur na chapchana thengnagani haina party ki president Tombi na ngasi Babu Parada laiba party asiga office ta pangthokpa pamuishinga unapada phangdokre RN Rabi na haikhiba wafam chapchana achum arana du Bharat ki prime minister na miyam na khanghangadabani haikhi तोंगनबतै कम्युनिटी सिंगसिगी करिगुम्बा अयाबा नत्रगना करिगुम्बा वाफम अमत तादना इंडिया गवर्नमेंट अदुगे स्टेट गवर्नमेंट नागागी पेनना नत्रगना कम्युनिटी हो पेनना डिसीजन करिगुम्बा लरको मतमदा शिवसेना न मदुगी मायक सब सान अपोज तौदना खोय लेपकने कम्युनिटी अमा अमगा यंथिनरतना मदुगी थो निंगब थोदो थोप तारगदी थोलइबा घटना सिंगदो मदुगी दायित्व से सेंटर द लेबा बीजेपी अमदी स्टेट लेबा गवर्नमेंट पुगदबने Khurai ahongpung da leiba ahongpung laiphamda lai khuramba changba maijau amaiba amaibi singda athingba thamlakhiba ase yelhomi singi culture amadi lining laishon singbu mainland Indian sing amadi migrant singna namthanaba amadi mangna na bahonabagi chawraba khudamni haina ipak manipur na thadorpa cherol amana khangalakle yelhomi singi culture amadi lining laishon ga mari lainabada singnarakpa sing ipak na yabangamloi serol asina makha taraduna non local illegal migrant amadi interstate migrant singna Satharapa crime sing thingnana ba amadi thengnana bagi matamdi yorakle natragadi makhoina yelhomi singbu soidana yosin khragani amaramda non local singna social media da indigenous people singi mayokta drama tawba footage matek ama upload tawkhibadu Manipur gi home department na thigatuna miyam gi mamangda khanghan bina ba appeal tawrakle makhata ba pawpiza dringai da aten ba break matang lawzari Comprehensive Concept School Sangaipur. The mark I scored today is impossible without the guidance of COMET. It is not possible without them. I would like to thank COMET for helping me achieve what I have achieved. Exam pass out to hai taragadi ojasing guide darkar hoy. Strategy, planning and the weekly examinations of COMET. Question analyze one of the best coaching centers that provide a concrete foundation to the growing medical experience to a promising future. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu April hagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti megi tang kuni thoidani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of Manipur 5th Education Fair Cum Counseling 2018. Your career or concern, define and make your career out of 100 plus approved colleges and universities from across the nation. See you dear at DM College Multipurpose Hall on 24 to 26 May 2018 during 11 a.m. to 5 p.m. under the aegis of Directorate of University and Higher Education Government of Manipur. Quick zone gidi tata college di mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista chalabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri tas electric run no sin bagum na yoti sin ya dudi sanagi mohut yang na sin ba yandre Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktabasingbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup
amasung capsule diabetes singidamakta jolib capsule chabiu India gi ahanba national award government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Amuka na taram nagchari makhataba pao Sugunu Kendra Madi Kumbi Kendra Anigi Pangna Riba Yam Namaru Oiba Thong Ama Oiriba Wangu Thongzau Haraga Kangnaba Valley Bridge Asi Yakidabana Maram Oiraga Diversion Tawduna Satna Riba Sugunu Kendra gi Manung Sanba Wangu Nipa Marup Tagi Wangu Sitek Laikai Thong Taba Lambi Asi Works Minister T.S. Biswajit ki Midyeng Makhada Khudaki Oina Lambi Semagi Thabak Satharakpada Lamdam Adong gi Miyamna Nungaiba Phongdok Narakli ISTV News na Lambi Fattabagi Pau Sandokraba Matungda Sarkar na Midyeng Sangduna Lambi Asi Semba Haurakibani Lamdam Adong gi Praja Amana Phongdorakpada Haujik lambi semliba si khara henna miyamna chathok chasin tawbada nungaina ba koilas thabiu haina phongdorakle Tesu apian ba nungai budu phongdok chari hana si lambi si sat pajada dana laiyura bani media gi magi dagi miyeng asi sinjaraga media dagi department da khangal ubadagi department na miyeng asi sangbar sinjarapa dagi asi paja singni magi dagi su apian udi phongdok chari du akoi kola tha ba thau singdang sabir gadi paja singgi magi dagi henasu apian mo ogene na paja singgi magi dagi mola se Amaromda Haujik Miyamna Satnariba Wangu Laifam Sitek Laikagi Community Health Center Mayada Lairiba Thong Asigi Phibam Sokchilakpadagi Ngasi Ayuk Pung 6 tagi Pung 8 phauba Thingzilure Thong adugi Phibam Sokchilakliba Mafam Sing Mari Lainaba Singna Yengsinduna Semjinkhre Thong Semba Yauriba Head Mystery na Phongdorakpada Thong asida Fariba Yamna Maru Oiba Nat Humpu Taret Watuna Lairi Masina Gari Asoba Satpada Khudong Saroi Haina Thamlakhi Awatwa Masai Ikoi Kudoga Panjanjare Ado BB6 haiba nat asi humbuga tare wali aduna heavy gari sapada nungai dong mande macha masu di jadong mali ekoina haipe macha masu ekoi tekiba thongdu dagi lokthok jaraga sigai siga panjanjari haiba thong asi heavy load chatardi hana tatri sumaina tatpajai Maira Paibi ki Secretary Laima Kaubi Nupi Amana Phongdorakpada Thong asi ton kun mari dagi hena pot puba gari lan ba yade haiba mari lainaba singna khanghan bana Laikai miyamna su thong asida ton kun mari hena pot puba gari lan ba yade haina athingba thamlei khudnumidangi matamda laikai gi mi leitabagi khudong saba lauduna gari kaya laliba asi police singna su thingna ba honna bi haiki dagi ana layeng sangi lau singu gi hojiti lau singu si seng har kanda ta hayang hangsiti mayam tawnaraga do pot mayam ama leibani na ko yamna waje International Day of Biological Diversity ki thoram Tamelong District ki manung sanba Dailong Diversity Village ta pangthokre Manipur Biodiversity Board ki makha da Forest Division Tamelong na sinduna pangthokiba thoram adu da Tamelong ki Chief Medical Officer Dr. Chambo Gonmai yauna Forest Department amadi mari lainaba official kya su saruk yakhe Dailong Baptist Church Complex ta u jara kya su thaki Divisional Forest Officer Thobal Forest Division Asusinduna International Day of Biodiversity ki thoram Thobal Forest Division ki Conference Hall da pangthokre thoram adu da Thobal Division ki Assistant Conservator of Forest B Singson Kaksing Range Officer N Munal Maitai Amzu ki Advisor N Tombiras na chingba mioi kya na saruk yakhi thoram asiga mari leinana interaction program amasu pangthokhi JCRE Skill Solution ki mga subamapo kumon thoram ngasi classic grande da pangthokre thoram adu da Education Minister T.H. Radeshyam MSSD gi Mission Director C. Arthur Warchuyo Wabinagi Managing Director THW amasung JCRE Skill Solution gi Director L. Niranjana maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi Minister Radeshyam na JCRE na paikhalakliba thabak sing bu thagatpa phongdokhi Thang tage saknai raba Guru Padma Shri Ji Gaurakishore Sarmana Laikidabagi Marirak Subaning Singh Thoram Iril Bungde Leiba
Huyen Lalong Manipuri Thangta Cultural Association ki office ta pangthokre thoram maduda Lok Sabha gi MPT Manya Art and Culture gi Commissioner Oiramba T Bharat amadi JN Dance Academy gi Director L Opendrana maruiba myoising oina sarup yakhi MPT Manya na thangta sina maitai khunai bu miyam da saktak pada achawa thodang ama lauri Manipur na sana khotna bagi lamda malem da saktak pangamliba asisu aikhoi gi yelhongai dagi leraklaba sana khotna bagi mawong mato asina oiribani haiki Mahusari indigenous juga, ekor itu betul. Yang nak berkota, sama bagi berkota, tambah berkota pun lezat di sana. Masih menurut sih, yang macam kita sekarang berlaku sudah. Masih ada ini yang masih mana ada yang cakap macam tu. Lama orang itu macam tu, lalu ini cakap macam mana orang? Kita mau apa? Kita lagi apa di lagi kita. Hari ini corona pergi orang nak ada yang nak ada posisi apa? Yang ini traditional indigenous game sama. Ekor itu lagi sih. Masih orang ini ekor itu aja. Khurai Nandai Bamlaikai amasung Khurai Salanthong Ward number 1 gi akobida leiriba imung singda National Food Security Act ki sakthong phangalu haina ngasi Khurai Salanthong da wakan mifam sathakre sarogya khibi Food Security Development Committee Khurai gi Secretary N Premilana National Food Security Act ki makha da phanghan gadaba sakthong amadi card sing piu haikhi सरकार अथुब मियें चंगबियु कार्ड फंगदब फंगलु चेंग फंगदब फंगलु दुना ngasiगे अखोगी मिफम असि फमजरी बनी मरम मदुना अथुब मियें चंगबियु हाइदुना सरकार की माइगे दा सि थमजरी अदुगा खोइना डीसी दा करी दा माखुम मखोगी जे मयाम वाकतना खोकतना तौरु जुंग असि बाव मियें चंगबिरक्तबा मसि अथुब मतमदा चुम्बा पाम सरकार ना मियें चंगबियु हाइबा फम असि थमजरी Silver Dew Packaged Drinking Water Puthokli ba Takel Industrial State Laiba Loktak Industries ki proprietor Git Chandra Sharma bu International Achievers Award P na ba khalakle Mahang Industries ki lamda tawri ba thabak thoram sing bu sak khangduna Indian Solidarity Council na award ACP na ba khalakpani lagle ba jun gi tangkuntra da Uzbekistan gi Khuzbegi Street Laiba Amar Function Hall da pangthok kadori ba Globalization of Economic Growth and Social Development haiba International Summit amada award asik khushinagani Loshilak pada marui bapau amuka na pizari. Citizenship Amendment Bill singali taratruk na Manipur di miyam da kari shushokaloi lamdamasigi yel homi kanana bagi damanta bill ama pass tawna na basem sari haina Chief Minister N Biren Haikre. National Social Assistance Program Scheme gi makhada Public Financial Management System Season aduna miyam da pension panghan na Chief Minister na si loan sokre. Manipur dagi karigumba phibam amata da National Sports University homugi wafam leite haina University SC Registrar K Radha Kumar na phongdokre Mireng tabiri ba singbu amuka na khurumjari